خواتا پارتین اپوزیسیونین لترکیا لدیجی اردوغان دگها کودری انجام داوی جیفین وان شش پارتین اپوزیسیونی گها کودری پیامیر دنگ امریکا لا انکر ایوب دمیر به مره جبو کام بزانین جیفین پارتین رکابریا اردوغان چه درکتی ایوب دم باش یعنی بری چند روزا جیفین هبون هفگرتینا دبیجن کو هفگرتینا لهم بر حوال بندیا اردوغان چه درکتیه چه تشتینو هيا جوان جوینان دخیل وقتی آماده کرد دهمین جار اپوزیسیون یا آنجی او شش پارتی مزا شش کولی لانکار جویان راستی دوی جوینی داجی چاو لسروان بوکو و اندامه که درخینن آن در نخینن آنجی سر قصه بکن قصه نکن لراستی حیان هاجی تواهی بالا ترکیه جی لسر و جوینی بوکو گلو اندامه کوی ببینه بچه بوکو یه پارتیا AKP آنجی یه اتفاقا کوماری اردوغان جو خواهاتیه دیار کرن لراستی یه اپوزیونه he endam diyar nine. Le dve civînê da ew li ser çi sekinin hema bêjim herî zêdetir ew dixwazin ku heke serkevin wê hikûmeteka nû damezirînin ew hikûmet jî wê wek hikûmeta Erdoğan ya serokatiyê na hikûmeteka bihêz ya parlamenteriyê hinekê dixwazin derxîne pêş zêdetir li ser vê disekinin dariyê din da makezagoneka nû dixwazin çê bikin û karûbarê wan zêde li ser vanan e. بله ایوب هذا پیش جزاری پروین بلدان گوتیا و رادگهینه کو دیبجن اوی به اندامین خواه بجداری هلبجاتنا بکن یعنی لحالی خواه اف چه واتای ده اف چه راگه هاندنا دخل راستی آنا دو اتفاقا کا مزن ہے یا سروکومارین ترکیه رجب طایب اردوغان اتفاقا کوماری yardımcı ya millete. Ana her du ittifak jî pêwîstî bi dengê HDP digirin. Lê her du jî xwe nêzîkî HDP nakin. Li ber vî jî HDP dibêje ku yani em ê jî heke hûn sade fikirin em ê jî bi ser xwe yani endamê xwe diyar bikin, beşdarî vê hilbijartinê bibin û em ê jî bêjin ku endamê me ev e. Pervîn Bûrdan daxuyaniya xwe da ev derxist bêj. Lê dibêje ku Pervîn Bûrdan dibêje ku em dûr nînin ربازه ما هي كي خد كارين نزيكي في يابكي ام كارن جلوانجي كار بكن بله ايوب يعني دي دنگ هيا وتي قوتن كو اك بارتي لبرا يعني حكومات الدولة لبرا HDP قدغه بکا و تدی گرتنا شاردار انجی هر هيا ونهاجي دي گرتينا افينا و چند دي کاریگری ها بالسرن دي کا او خو کاندید بکن و الكاریگری لسر دنگدري كرد و چا بعد شبه البجاتنا بله داخل انا HDP روشه HDP چند روز بری یعنی لسر امبیجن پری کوددن HDP علی کاریا کوددن بلوکه چه بو یعنی جمداندن چه بو هنکس ویا وک گرتنا HDP جی شیرو ودکن ده لگل حقوق ناسین HDP قسکر او لسر و بابت جخه هوربونه بحثا اوکرن گوتن کو yani دبکو بوی پارتیا مجی بگرن سده ماوی چیه هکل ترکیه حقوق هبا پیکان نیبو که HDP بگرن لی وقتا کو حقوق نبه رنگ کی سیاسی در که پیش دبن پر دستلاتی دا ماکزاگون جی بگره و گاوی دبکو بگرن راستی جیشون داتر و HDP چه ببه سر HDP چه سناریو تن چیکرن HDP راستی دبیجه کو yani اف پرسی مجوان پرسی دبیجن کو her çi de bebelabe ve emeği de hilbijartine da cî bikirin. Ji bo ku partiye keyeli vederi HDP ji xwe ew jî saz kirine. Bi partiye dikarin beşdar bibin. Yani viyalî de HDP zêde ji bo xwe kêşeka mezin nabîne. بله ایوب دمیر پیامیر دنگ امریکا انکاری بمارا بوگل کی سپاس